I pozdrav ljudi, dobrodošli u Let's Play druga epizoda. Naravno ja sam malo ovdje počeo peći malo hrane. Znate da nismo imali baš puno, ali eto, dovoljno. Sada bi mogli se premjestiti. Mislim, imamo drugo da ide. Izdržat ćemo nekako. Mislim. To će mi treba. To i ovo. Naravno, ićemo malo dalje, damo sebi neku, dobro. Onda, stavio sam mikrofon da svaki ručan. Sve ono i preživio sam malo jeđe i išao sam. Počeo sam snimati prije, sam kući gledati neki video. Ove mi se sviđa. Tamo šukam. A možda ne. A ove? Može, onda ćemo se početi praviti kuću. Nadam se da ste subscribe, like u epizodi, nadam se sviđa. Znači ovo će biti neka mala. Poslije ćemo mi fad skupljati kamera, pravimo sve neka mala. Znači, samo neka. Poslije će se ovo, poslije ćemo vidjeti kako će se ovo razvijeti. Sreća pa na nizu
Čuj. Vidit ćete samo tu dovršit kuću, neću ništa. Ja vam imam kod tebe telefon, pa pratim da imam ljudi. Već snimam, nisam možda ću dovršit ovu